Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribarura abantu miliyoni 65 n'ibihumbi 600 ku isi bataye ibyabo mu mwaka wa 2016. Imibare ngo yatumye impunzi ziyongeraho ibihumbi 300 ugereranije n'umwaka wa 2015. Raporo ya HCR igaragaza ko 55% by'impunzi zose baturuka mu bihugu bitatu: Syria, Afghanistan ndetse na Sudani y'Epfo. Umuyobozi w'ibiro bikuru bya HCR Ninette Kelly avuga ko iki kibazo cy'impunzi kikiremereye isi kuko ngo bikiri inzozi kugikemura. Nubwo imibare y'impunzi itiyongereye cyane nk'iy'umwaka wabanje, biracyari ikibazo kubera abaturage bakomeje guteshwa ibyabo. Kandi iyo urebye amateka y'iki kibazo kiracyateye inkeke. Tumenyereye kureba uko gihagaze ku isi, ni intambwe iterwa mu kugihashya, ariko nta cyizere cy'uko haterwa intambwe mu kurwanya amakimbirane atera abaturage guhunga. Mu myaka 20 ishize, imibare y'abataye ibyabo yikubye kabiri, kandi yongereye cyane hagati y'umwaka wa 2012 na 2015 kubera ibibazo byo muri Syria. Largely due to the Syria crisis. HCR yemeza ko ufasha impunzi zose ukazigira abanyagihugu kimwe cyaba igihugu gituwe cyane gusumba Ubwongereza ngo kikanaba icyatuwe cyane ku isi mu kinyejana cya 20. Kuri ubu ngo ku isi abaturage 20 bati byabo buri munota, naho 3 ngo bagahunga buri segonda. Madame Ninette Kelly ashira igihugu cya Sudani y'Epfo ku isonga mu kugira umubare w'abaturage biyongereye mu guteshwa ibyabo ku isi. Ibintu ngo byatumye igihugu gituranyi cya Uganda kibi cya mbere ku mugabane wa Afurika mu kwakira impunzi nyinshi mu mwaka wa 2016. Uganda ngo yakiraga impunzi z'abanyasudani y'Epfo zibarirwa hagati y'1500 n'ibihumbi 2 ku munsi. Kuri ubu ngo impunzi z'abanyasudani y'Epfo zisaga miliyoni 1 muri Uganda. Madame Ninette Kelly yemeza ko iki kibazo cyatumye abana ibihumbi 75 batatana n'imiryango yabo. Ndifuza ko mufata akanya mugatekereza ku bana banyu, aba bavandimwe cyangwa ab'inshuti. Mutekereze ku rugendo bakora bahunga intambara, bambukiranya ubutayu, burira imisozi, ibintu binabagusha mu bibazo birimo gukoreshwa ubucuruzi bwa magendu. Mutekereze urwo rugendo batari kumwe n'ababyeyi cyangwa abavandimwe babo bakuze. Abo bana batugeraho bari bonyine. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko 51% by'impunzi ku isi ari abana, kandi ngo 85% bahungira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho bagera imibereho yabo ngo ikarushaho kuba mibi.